Junga mubone umuntu ari bubone kanegere ndabahomba nditeramiri umuntu ari bubone yemwe teramira he ko ni izuba ryasaze hanze hajya Bora izuba rihari bashe ryasaze ririmo bita ngo rimena imbwa agahanga izuba rimena imbwa agahanga karicare hano hanze nishikiye niri ntacomba ni sawa ntacyo ringira ntacyo ringira arategura ibintu iki ntacyo nashyitseko n'iki ntacyo nashyitseko ibi byose ntabyo nashyitseko sha ntugende urakagenda ntugende ntagira ategura n'ikintu ntagishike yagiye nagenda arakagenda nyene nagenda arakagenda yagiye sabwe yagiye yambu yawe Cerane ubwo nayiko ndarengana ifashishe hano yo akagatebe kawe nambe byagenze gute kare je aya nayo kuyaga twicaye yagiye nindere yagiye nagenda arakagenda koga hewe ni wamurozi kandi yarakurembeje angeramiye yagiye cyane ni wamusuma yakuboha cagiye wari wabonye twasanga waboshwe kari yarangeramiye yagiye nagenda arakagenda yagiye ariko nagende nanje nuko nye nanje yaragiye narindemvye umviri naragiye naragwaye umva ndagwara sigara ku rutwe sinamenye ivyarivyo kumbe niwe yaragiye arakabona agiye n'ukuri bwabo ndagushigikiye nubona n'intebe zose hatigurishije je nisigaraniye aka oya nagende n'ukuri rero aba n'ibintu napanze byose ngo nzoshikeko imigambi nasanze uri kuridoga n'imigambi aha naranditse ibaze hewe yagiye kuri nagenda arakagenda yarakurembeje asha nanje yaranyisha n'ukuri jehoho sinkivuga narumiwe ahanye ntumbone uku nta n'ugwasha nsigaranye je n'ubwanwa sinarinkibumbura oya bwaciye bwifukira mana yanje twari turemvye kare arakabona agiye nanje yarangeramiye yagiye jeho sinari uwo kuvuga yagiye no kw'isengero je numbaze sinagenda kuko jewe nari ndemvye none najayo gukora iki ni mubi kare ni mubi yaranyishe hewe ni mubi ndakubwiye gose naho nakagendeye ni mubi naho nakagendeye sinari bwabone birakabona agiye nagende nagende ni mubi akora ikibi kandi cyane eko ni mubi rega baba kirisu barashitse ego ngenda mukanje karibu pazi murakoze yagiye asito wewe uryohewe unatera ko yagiye hewe mwabimenye ko namwe yagiye kera rega narinzi ngo tumusengera kumbe mwarerekwa yagiye ndamwisangije sha nagenda arakagenda mwebwe rega ntaco yabagize nivyo jewe kubera ari n'amahasa barubutinde jewe wagira nagahebuza jengira nayo umuntu yambwira ngo karaba tanjye ubona
hanike waba wiriwe ubusa ngo karaba ku ngufu isabuni amazi arurazi ko tuyariha yego byose ngo arakagenda arakaja munoze arakagenda n'inkorofani arakagenda pe ewe erega mwese ibyo gusa wazi ibintu horantekeka ngo ndya amabuye ngo ndya imisenyi ngo ndya amabeni warayamaze wewe no maribeni amabuye n'imisumari niki ijewe mama nani we yangaburi urazi uriye niryo mu muceri canke mu biharage kwangwa uko mindoro wiruka ariko we ngo ndibene twumve pasi wewe ari amagrafiye ibere urumva uwo muntu umva yari umukuru hano ngo arampinduriye ngimisumari nanje na mama ibyuma kandi reka cambwira ngo mpere kuri byinshi atani inkoko nomara iyo atuma gushira muri stage yazakaraho ko iya akabiryabo mbona nanye nkarabwira akabirira ati ndakwereka ukuntu babijya hewe nagenda utamuzi mwengira ntawe mu ndamuvuge yasumba umurozi yasumba umwicanyi arakapfa arakagenda yagiye muruhuke reko tumuvuga se ntabwo twamuvugiye yagiye mwatinye kumuvuga izina je notinya nayo yankoreye Veni nuwo nyene nuwo kumbara tugoye twese naciza je pastor junavuze je naranahize nibyo nshima ndabivuze kandi ahagaze imbere ngo ndiko ndashira nanje gasupari kuwa kane umushitsi tumwakira nako ni veni ntimwabye narinde ko musaba umwanya ngo mushimire Imana byakwetse veni narabuze byovale byo gushima yazananye nande yazananye nande ndabyibuka yazananye na coronavirus oya arakajana nawe yarajanye mugabo uko bimeze kose ariko zamugashimira Imana byova urabona karire nakubwire yo bikura none mshimi narabuze naciye ndabihebe byo gushima je narabihagaritse nukuri sije nabonye aramvuye yego yaragiye mugabo ndagwenda garutse reka twe nk'abakozi b'Imana bibiri tugira ngo dushime muri byose mu byiza no mu bibi none yaje gutyo azanana na corona duhaguruke ngo turiko turashima twoshima iki byumvahe yego naho tutarishurwa mutarishurwa na bya bintu urazi ko ari imitwaro mwazanye twasengeye mugabo nahitarishurwa naho bya bintu wategura utabyishiwe byose sigiyaje ndayizi ndayibuka ahubwo genda witwaye pastori usenge impanya amahera yigumye nawe uzoyimpa n'ibyakemuka urumva rero nubwo biruko nareko ndiyumviye uraherutse kuri hopital militaire uraherutse mu ndwi heza kuri wa karete warahaciye narahaciye igihe kiraho reka shahu jewe nagiye gusengerayo umuntu ryari sanga hari umuntu yewe akaguru amanitse harimo n'icyuma kamandagara nyene iyo wewe gajeho n'inzira ncamo ni hatari urumva rero abandi nabo ugasanga barabazingiriye kuri umuntu bameze ngo batabona batapuja amarobo n'igistate urumva hariho n'abandi ngo bavunitse imigongo usanga uko yaryamye mu kwezi guheze n'ubu ariko akimeze nubwo yatubangamiye ziri impamvu aho hantu twoshimira Imana ziri impamvu twaje pasito je naragwaye ariko urabona nta cyuma bashize nabyibushye usa neza kuri je naho nagwaye ashe nawe yarangeramiye no kuri ziri impamvu numva kwano woshimira Imana burya gasupa aho burya uru runtu rutera kwinjira cyari kibazo aho siyo yakurinde nibyo kwe wowe uraza uko warangutse aha nambaye tashitashe nk'iz'abasirikare wokira ngo ni za modoka z'abasitari nizo basiguka ukayoberwa ibyari ibyo none rero hari impamvu yuko twoshima yego veni arakagenda na corona arakagenda mu byo twoshimira Imana biriho namwe murabyumva musa neza si nk'abariya abantu namwebwe muriko muratubona namwe murafise impamvu zo gushimira Imana naho bya bintu utabirose
none ubo Imana nimba nakuzigamira umva kwishaka kuzobironka ibiguhe muri uyu mwaka kandi nawe wagwaye waragwaye mugabo ni wapfuye aho umva ata mpamvu yari yo gushima Imana nibumve kuba ugihema honyene uhema n'impwemu zagusa uraza amahera zigugwa hariya muri ntuzeye kuba ugihema rero hari impamvu zo gushima Imana turetse n'ibyo nanjye ndabyibutse kubona n'ubu n'akanwa kawe kakivuga ukemera kuja no mu rusengero ugashima Imana nimba utanakijayo naho irakurindiriye kubera ibaye warapfuye nyine bakaguhamba na corona ariya kumpana ko bataguhambye genda uyishimire kandi wizere ko bizogenda neza umwaka ndakwipfurije agakiza urumva rero twese tuvuge tuti hari impamvu zo gushima mwabyumvise mureke kwitwaza bitagenze neza ntugitambuka none ayo matwi ntacyumva none kuvuga aho ntituvuga n'amaso yo ntabona arabona no gutambuka turatambuka hariho impamvu zo gushima nta kwitwaza umwaka wa 2020 mbere twe turababwiye twebwe turi umuzabibu turababwiye mushime nibashima Imana shima Imana ubu kagendeza hejuru shahu waragene wanyoye ukaboregwa ntugwe muri gwa runogo sebura kagenda arasuguma aterera dugu we bantu asuguma gutya aha nkahoza nko kuri twaza ngo wakwaje abantu benshi wahambye bangaje yahambye bangaje naho waramuhambiye we ko bataguha shima Imana shima turigiriye niwe muba mushima Imana turigiriye jewe baragize telefone none Imana arampaye n'iyindi ndashima Imana shima ari impamvu bamushima umva turiko turababwira mushime barabatubuza kuraba muri kamera ubu batwemereye turababwiye shima nanje ndakaronkeyeho nakoyo shima akazo kwari aho nazaritegeza kubitaye urujisho ubu rero turashima Imana ubu turatemera turakubwira nk'umuzabibu shima